2011 نوروزا داوی بو که کۆما ئازادی لێ بەشدار بوو لێ شاما پایتەخت بەریاک و شۆڕەشە ئازادی و ڕوومەتێ vêkeve lê seranserî Sûriyê. Koma azadiya folklorê Kurdî jê komên herî pêş e ku li Şamê de mezirîn lê ser destê mamoste bavê mizgîn û berdewam kir tevlî hemî zordarî û astangiyan lê gel ku karekî wisa bi rengekî kurdewarî qedexe bû jê hêla rejîmê ve. لێ بە زەحمەتی وێ هەبوون ji ber me dizîkî vedkir ya me mesela qebwa detkir ya me xanînê gol û dûrî cihnê wilo mesela nêzîkê emnî hebe me gelekî me haş xwe hebû. Lê gel astangiyan koma azadî gelek nêş lê ser derbas bûn hin ciwan malbatê wan nedihiştin ku tevlî koman bibin û hindî jî qîma xwe bê zehmetiyan tanîn lê gel ku karekî netewî didîtin. Di sala 2008 de ez tevlî koma azadî bûm bi şê ciwanan ya xort û keça. Di sala 2008 de me Newroza xwe ya Şamê kir û di nefsê salê de em çûne Reqqayê mehrecanekê bi navê Koma Azadî em hazir bûn. Lê mixabin her du salê li du wênekê me nikarî wan bikin. Salekê ciwana ji bo şehîdê Qamşlo û sala li du wênekê me misreha xwe cehez kiribû lê hikûmetê nehişt em Newroza xwe pêk bêne. Sala 2013 de em tevlî Koma Azadî bûn. لێ ڕاستی وێ ساڵێ مەگەلێکی حازری کردبوو لێ ئەمریکا دەرباسی عێراقی بوو بەری ڕۆژێکی عەلمی مەگرە بۆ نەورۆز دینە دیسا ساڵا پشتیوەیە 2004دا دیسا ئامادە بوون و حازریە خۆ کردبوو لە ئینتیفادا قامشلۆ سەهلدانە قامشلۆ چێ بووم دیسا نەورۆزە چێ نەبوو و گەلێک زەحمەتی ڕاستی لە پایتەختە سوورینە گەلێک زەحمەتی لێدێ هەنە تەدیقی ئەمنی هەنە سەرمە بۆ لێ تحضیراتی خو هەمی مەلمالات کردن و دەرێ بەشارتی مەدکردن. کۆما ئازادی لە شامێ بە هەردوو ساڵا کار نەکریا کەونێ مەسەلەن ژیان نەخۆشە و وەضع نەخۆشە هیوی ئینشاڵڵا چاخی گۆوەدا خۆش بێ کۆما ئازادی لە هەر جهەی لە هەر وارەی حازرە. کۆما ئازادی دبە کوڕاوەستیایە لێ شامێ بە هەردوو ساڵان لێ کارێ وێ بەردەوامە لێ سەرانسەری هەبوونا کوردی.